Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahima nong mensaw siem ship habo kajingilam uba plowing siem nongba siem kahima nong mensaw siem ship ringkat kajing senranlang uba jana so asyang secretary hima nong mensaw kisodar shnong kathan kaput bat kiwei hagasngi balang jong katayo kilalit bani kendo deputy commissioner ka West Khasi Hills district ban pensngo wi kasur upat nong shnong kahima nong mensaw halor karai kajongki ban be krat bet yakinong asam nada kidang wan biang ban shna surok hagri kathan Shushu nakaliang kahima halor ketika rai kala airu ya kajing tho shu deputy commissioner ka West Khasi Hills district bat kalapen pauru bakidon kam kerki ban penbet shwa ya upod usam lemkum ta kimdon kam ya karoi kapar ni ginu jinon kam namar kajing penbet ya upod usam kadi kamat ka bahkamat e nak jinon kam ki bakham kongsan uba tras dinglan nonglang sordar kashnong mausikar kumnong aiktian kahima nong south ship haba ajingkren shikinong tho khubor ulaong baga sarkar asam kamjuburam markalyang ye gajila meghalaya hak balada kimut ban pentulon ni ginu project haki benta ka khapot meghalaya asam hak thain langpi ter man kapor kamjuken joktian kabedeiru katkum ka soskular hendrei ka shuwan le don borbet shu ulaong ru bahkan ke kenti walada kinda kinjok tian ru kahimahi kan sngap satya hendai kan persya bergipat ba ketika than kin be krat bet dak ba ula bendra ba kahima ka kwa ashwa ban penbet di upod usam kin no ka roi kapar Iwan lamba kahima hebar oi te Iwan bandawa ya kanega jing pentre surok juga asam na du kamfudli sedu moskar tingila dawa kemadu bisi ba kipaj ba karo bat kasi ngilarai bangin no saksu bat ngin be ya kinong tre jongki nagne jaka nangne khmat jongka asam ki bawan bu angte ban pentre ya kene surok kanorim ka bangin no sa namar balai ka asam ya kene jaka kakam ke jongi ndai kam dei ke jongki ngila im lagi spas nem kene jaka ngila don lagi kot kisla ngila yo lagi jingbiang na bala itu hida ka dis council la itu hida usim la itu hi da kan ya kena ke jungi kamdai bangi sukam klem nongrim nakaleng ka sarkar asam nana kini ki udisi jungka kamrup sem la le katkum kata kasta suko ruyat la klempenti produksi jongi ang nehanok ston usuya lagayat te nagaleng jongi ngin nam sutanati kane karai menta nagaleng yu pajba baro lada kalong kumne klempen be jupur sam ngin nam chasu nikwa ba lagum no kiarleng sorar ken pen be no pur sam khnang ba kan wara ya ka sinsar khadar ka babet bat ka imlang salang ka basuk ka basingai digi akan atanam neka cenga dalo ya nongsoyan cengni disi ofisuna cenga ribaha ada cenga disi yang baksa cenga golpuk aha ini kise pon cenga eno dalo cenga garo kasi cenga apsan milie cenga ribaha reben ma cenga nangani rangko cengni border issue ni gemu cenga akan kerna tar ribaha ada cenga golpuk aha uni kise pon ya somani bakko jan asam government kita je cengni langpi sektor ireni ramarangko wamang mameng border settle ka kiza wamang thariani gemen cenga ya somani ko cenga garo kasi cenga apsan milie cenga da aluwa ramarangko cenga thari nagata onjainga aro cenga da aluwa rangko namen cenga de condemn ka aro cenga de rangko jobor josti rangko dakna tunja ani bajen somai government ge geni asam aro meghalaya ni ya government ge geni ni cenga jen somai setul ka uni somai cenga warangko thari nagata cenga ongen ani ba daud pito de cenga ya ramarangko thari na tunjawa cenga mameng concern gride cenga mamdakiba thari na tunjawa Iman cenga de namen cenga ino cengni garo kasirang ino cengni apsan cenga milie yako da alo cengni disi ofiso cenga apsan cenga disi gogo ngemeng cenga orang ni mana akan kerkaha uni man cenga da alo yako san cenga de agana uni man cenga de da alo yako thari natun jawa uni man cenga de draken cenga jegala cenga garo kasi cenga apsan milie cenga raken ya somani ko jegala tengah